Asante sana. Let's Philip. Come on. Yes, with one of my favorite songs. Oh yes. Retagwo amukira igongona. Ona mahinda-inĩ ta maya. Hata kama wajua tena watoto wanarudi shuleni kesho. Wengine wao. Wengine wamerudi leo. Wengine ni siku ya kesho. Yes. Ingĩ mahingũraga mũthenya wa rũciũ. Na no akimenya ni hakiri no hono chwa gwitigirira ati no wagitindika mwana waku nginya cukuru. Nigeza mukaranirie nao. Ugakirie. Mukaranirie na mwarimu. Ukineanaga indo ile ciothe mwarimu aragwititie. Yes. Nigetha mwana akirio kuingira kirathi. Ugathi ukore marite metha hau. Na makandika irathi. Yes. Riu kuma hau nake mwarimu oka na listi. Ya indo iria mwana waku etete ukirutaga kimwe wa kimwe. Konfamaga. Ecoka ikwiraga giki titakio turenda guku. Tutirenda giki. Turenda guku kiugo ni gucoka nakio. You can imagine. Yes. Na waicoka ikora wiro cio muno rutagwo ni atumia nio tugituma kuria thukuru macokie ciana tondu wakiuma hau no nginya ugicoke ukigere wabici ire ya baza nigetha nake mugakiriane nake baza agakorora uguo agagutuma kwi headmaster yes nake headmaster riu agithio mwinyiheirie muno nigetha akuigue no gakimura uri tumirwo ni muthe ni itha wa ndungu akwirire atia akwirire uke nigetha wambe warie na mwarimu munene ni tondu ni arahotete kuriha 11,000 igatigara 36 igatigara 36 ona nikio aramirwo ni guka tondu andu guthiaga korora kana tumenya tu nitukuoneka na mbere ya mwana kinya miditamu ri ni gukorwo cionekete na gukorwo akiriete no thukuru ri thukuru nacio ni ciokire riu na maundu mangi tondu menye mwana angiingira ta first term agiuka miditamu no nginya ke atia no nginya atumwo na kiria na balance na ndangihota gucoka riu tondu akiingira ni ukuiguirwo tamu ikiambia no haha riu akiuma miditamu ri no nginya mukorwo mukirianite na mwarimu mwarimu no nginya riu mukorwo mwaritie nake tondu mwarimu ni gukwira gako ni boarding ni ati ndarithiaga kirathi aritindaga kiharo riu wakigua guo iki atia riu na mwana waku au nake agakuria baba asita kumaliza kufanya hata exam riu agaikorwo ati nakiritohaga ni kuri arimu very understanding by the way ni kuri arimu very understanding na kwi angi makoragia no woka ringi umuthi rugano ni ruriku ati ni we baba Kamau nikikuona najuaga we tu najuaga story yako vile inaendaga na aliko arakwira mbere ya ciari aria angi no kaigua kwira ati unajua hata tukikuvumilia mpaka hii midterm hata hii midterm bado still tutakuja kusubuana na wewe wewe fanya hivi wewe rudi tu na mtoto ukatafuta pesa ya tutaidhia ya tutaidhia asafi basi.